vlog mga boys. It's now 4:05 in the morning. Nakatas mimosa. Gara-gara taning kuan. Gran Fondo, 160 kilometers. Amping ta kanan. Safe race mga boys. Kagod. Doon na ta start mga boys. It's already 4:15. So natataod-taod. Let's go. Grabe mga uwan eh. Uwan gud uwan. Amping lang taron. Boss Amon, official. Kita kami diri. Mga Bisdak pa, Bisaya. Bisdak. Sama-sama na ron. Okay. Amping boss. Okay. Shoot. May If you're multag mga wearing a Bisdak. cap, tanggalin po natin yung ating mga sombrero. Those who are able to stand, Mga please Bisdak. stand up. Lagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang Kita. bahagi ng ating dibdib. At sabay-sabay po Start. natin awitin ang pabansa. 5, 4, 3, 2, 1, and go. 160K. Amping. Gran Fondo Crowd 2026. Close to 200 participants in this category. Ride safely. Good morning, guys. Go. Good morning, ladies. Good morning, gents. Wala na. Good morning, Mark Ellis. Nice to see you guys here. Good morning, guys. Grabe, Team Amorganda. Ay, mo yung nag-lead sa pako eh. Si Rumi. Mayor. Dosa mo na dia. Biha ning taga Cebu eh. Team Amorganda. 30. Lead grupo eh. Now atin CC Bridge mga boys. Lead group Team Amorganda. Taga ko dito ila Boss Amon, Boss Ome, NCC pa lang. Grabe ko suga dagala sa subida. Buhi. Hari lang ta. Straight na may 160 mga boys. 80 mo right turn to ato. Wala ko na videohan. 80 mo right turn. 50 U-turn na dito kay 25 km naman eh. Kami mga 160. Dito kami. Second group na eh. First group sila ni Sir Romy, Boss Amon, Boss Philip ug Mayor. Good. Now at 32 km. Central zone pa. So first segment will start at 55 km. So let's check mga 550. Yes. 34 km na mga guys. Start na sa segment mga guys. Bahala lang segment eh. Basta enjoy lang ta. Kalami. Woo! Hala lang segment ya. Uphill sa segment eh. Ang climb. Violet segment mga guys. Ano ang segment mga guys? Yan, segment eh. Sakitas mga climb. Relax na. Checkpoint 1. Kapoy ko mga guys. Point 1. Tubig.
Kana sa view mga guys. Five na ba? So sa second segment at 70. Go! Grabe mga pagpag mga guys, no? So nata sa second segment mga guys. Let's go. Thank you po. So segment 2 daan mga guys. Medyo nakapush na gamay dito. Wala kayo i-cycline. So atong buhat atong best dito. Medyo okay atong time ato. Neutral na sa ta. Then going to segment 302 kilometers. Let's go. One gyapon. Smile ate. Refill. So yeah. Third segment done. Last 2. Oh yan na mga guys. Neutral. Morning. Ewan ko saan? Ha? Saan Jose? Simple. 111 in mga guys. Neutral. Next is 125. 237. Dito na tayo. Thank you ate. Okay na. Hello. Salamat sa buhot. Inside 4th segment. Hawan gina ka guys. Rosa. Solo. Tingin mo ani. Grabe headwind. Luya gyud. Yahak in sisig yun. Uli in sisig yun. Sige boss. Agoy in sisig yun. Last segment mga boys, in sisig yun. Yung Clark City. Na. Time check. It's now 10:19. 137.8 kilometers. Last stretch mga boys. Last climb and then rolling to finish. Let's go mga boys. Last segment mga boys until finish. Pwede pa? Buhot lang. Ayos ba? Dito na. Okay. Thank you very much. Okay. Ayos na gamay lang guys. Last segment, let's go. Lord guide me.
Second climb. Huwag yung tayo mahimo ni mga guys. Pero ganyan siyang apo-dapuron. Yeah. Maglagi kayo. Fourth climb mga guys. That's the fourth climb. Tabang. Paga na gid. Last ahon. MCC bridge na. Oy, nako. Tabang mga langit. Landong ka, my lord. Last na. Lampos mga boys. Taka. Last climb MCC. Apa deh? Yahak. Joke time deh. Pailas deh. Yahak. Last na lang. Padungnas bridge. Last climb. Yahak. Tinood na gini mga boys. Last na. Kita namang bridge. Yahak. May hangin pa. Time check 11:14. Ay nako, finish na segment. Okay kayo. Nas babaw. Last bira. Ay, thank you. Oh, ako. Yay! Thank you very much. So rolling na lang para pagkang finish line, no? Ay, salamat. Congrats, sir. Good, no? Too much of it. Congrats. Game over mga boys. Mimosa na. Wala na siya bearing ang uli. Ito na ang last segment. Segment number 5. Mga chill na lang taan nito. Ay, thank you Lord. Thank you Lord sa pusok. Mga guys. Sige boss. Tali ang medal. Matik. Finish na. Oh, thank you Lord. Shout out Ma'am Jean, Anak, Nani. Thank you sa pag-uban.
I love you. Ta. Oh, lubat. Thank you. We got 65 here. Ah. Tsuyoshi Sakurai. Thank you, boss. Dalam pa. Dropping. Static. After 2 years, thunder siya ulit. Supportive mom. Supportive dad. Lakaw.